Long masyo. Konten ta naman ngas no gudya ta. Wajuan akrosyo yang alangnya ada laksya way. Asyik keren ni. Kan kuno pada itu mulai ta. Kita mana ikut. Sahab ka ang malik pela iting. Sabi asal tinsiba. Sing kuno harap atak kita ka saja bisa. Ayaw yun agam sedang mangkasnya mangkamit. Puasa makna. Kulabit semaya. Hindi sumar hati pintar kan. Pasang lain ta. Ngan om pihikay kenang dengan iyo ya pidam om buntarong iyo ni. Ini dia nga. Piken. Kan kuno pa ni. Aku sampai. Pakin minta bumi irna. Tempat biasa. Bumi irna. Keren. Aku sampai kini. Pakai kan. Sampai. Kena ka bermak sa langsung ka diktif si yang iterima. Diktibi. Ala ayo. Wah, betul anak ya. Long masyo. Konten ta naman ngas no gudya ta. Wajuan akrosyo yang alangnya ada laksya way. Ani. Ladalok si Wei. Long tang kualok si Wei apa? Kanau ba. Labot berbeda yang ngasem. Wata ka pero magdibigyan rin. Kata dong yo lang si Wei. Ani. Wajuan kro wajuan bin. Ini yang kesal. Jadi tangan pet. Ani. Ihis nekso. Long karang sa. Apa nga iya buru. Wajuan kro kan kalangnya. Lai type and pet. Kecu. Pero kung ikut tulong. Kakito kasi tulong banget. Kahit